Nekigireko kia andu ma nyumba na arata itora-ini ria Iceng'i Murinduko kaunti-ini ya Kirinyaga magisakaya giko kia Hesbon munene uria ukorirwo kwite mugunda-ini wa marigu. Bona ke mwanake wa my sister acokire oka angira nundu tumana riba ne bena maundu ekwendaga toka twambata ringi na nirio aroriria njira ya kamunene arere aba ndakiroria ndamwira wanike murage na ni mada twaiguithanirie ni murage niro ndia ndathi kwi brother yake ndamumenyithia riu twambia cuhuri. Ithe munini wa munene niwe wonire nguo ciake mbere ya onete mwiri uria acokire kumenyithia muru wa nyina na munene na thutha-ini ucio mamenyithia nyina munene. Jikarite ogu baba ore munini nokire okitena baria ndiri anjira na kora muru wa maito uria mukuru kunie etagwa Hesbon munene akuiririte bandu riu nda akinjira okirire acemania na nguo ciake na acemania na cingi bangi no mwena uria athire kumuceria tiu auma ekuruka na acemania na kimwana kia mayand macemania nake akimuonia baria mwiri akimwirira baria mwiri muru wa maito agikuirire. Nikiwa kwa nyumba kwangu nikasikia akiitana Murethi, alafu akaingia kwangu kaniambia munene amevotwa. Nikamuuliza amevotwa amegonjeka? Kaniambia hapana, kukufa. Amekufia wapi? Kaniambia na hapa chini. Kuratweka munene oragitwo ni mundu metanitio uria uramubete mukana wa gutigana na igwa agikwirwo ni nyina wa munene ni wotabaniti giko giki. Munene alikuwa akipenda kukula miwa sana ya hiyo kijana anaitwa Muge, na wiki iliyopita tulikuwa na yeye kwangu na akaniambia nikanye munene sababu akimkuta kwa hiyo miwa atamfanya mbaya. Mwiri wa mundurume uyu utwaritwo nyumba-ini ya kuiga miri ya Kibugi guku borithi makithi na mbere na gwika uthuthuria. Ngiribotera Inooro TV, Njetago Masi, Wadia wa Muriithi.